fa malo atu fonga bole to tua pa talo fa fo ta po inga le tunu le nei tula o le uri tala mo la fa fonga mai tala Samoa fa ki ina le tula fo no si seni a ma waina te mai te overstay sa uni le ku ke fa lo tele fenga ngam saina ta longa game leader ko sola mari to fa si sido ta longa ni sila helper award fo yang il fa lo trino ni tala. But I mean, start more in New Zealand or your falia. If I took the full year in the eye, I pepe sa father now till money swing of at Tunungo Sitseni. What tapa I know if so swani more fan on Foino Ilato or la to fan out in New Zealand. On the Mata Opolitama in the TSA fan out in New Zealand, Malvalte Sanga, Damon Cuba. A be on a fatali say unga a Yalana Billy Minister Lang of the Malanga Inga, Chris Pank. Fasanga to charity poti in the tia. Ufai loa ia atu au ngā tu planga o tamai ke whananau New Zealand wa masani ai ona overstay. Kuma, tā whanau New Zealand mai mātua sa le se visa no whamau, mai le i o lava i ni tia. O le niro ia i vaianga tau i whemalanga inga ma le whai pule mō le pātia le Progressive Party Matt Robson. Tā ia whalia, o suinga li si sendi le roa whemale ono. Tā ia i se whainga le lofa, ma ua te tau ona toi i loina. Tā ia whaama senga inai, e fai tau se lau i tangata e malanga mai, ma a pili ala tu mata upu telu mai lea teimi, a e por wha malo sia tu ua le tinu. Ta ia wha lia foi, o tamaiti sa whana nau mai mātua e overstay e lumātua le roa whemale ono, o tamaiti ni usira fia. Pao i la tau sa whana nau i tua mai o le tau sanga, e leo ni tamaiti ni usira fia. Mai e tua i aere minista o iai nei ia Pank, e winga le mata upu ia Kuma, il pasi atu le ni matanga ruenga o whemalanga inga e whai e ai e whai unga. O whai loa le marae whono o Maori le manurewa marae. E la tau te mawhai lava, mai te tau lava whoi o na siliat se le lei le nga whai, ma le wha atu tumuina o pepa o tusingai goa. Tā whai ese sua su e ngare komisi o tau tua le malo i stepu sa whai e ofisa le malo, ina ia mauti noi o wha batalanga sa o ina le manurewa marae. I le ma whai na wha o ngai na se. Ai be tai sa maua i le suisuanga, o whaamtalanga sao ina mai tusinga i ngoa ma tuingo tui pui ar koviti. Tā whaia i le marae, tā whao ngā ina se mo whai ngā palota li tu malofa palota au kilani. O lo whao wawana te ina marae ro la tu whao ngā ina se o ni whaamaunga. O le rifa pito mo whaamaunga le malopo di government statistician, ma le officer si fo elementanga luenga o foi numero whaamaunga Mark Soden. Le astipu esemala na ngā ruenga i le masina fōu ono le mta upu. O le visasili o le marae i le vai taimi, ta kutai, Tash Kem. Ta manu malo li tuwhi pulo li tu malo fa palota ali tamaki makaurau. O le pātia le te pāti Maori. I ni palota la iti, mai li sui tau vao le leipa pe e ni henare. Ai o tua inga lava la tau, e le whai e nisi o suenga. Ai sa mana na o le malo i wha mauninga. O lo o iai ringa se senga whitau i o iai e puipu iai whaamtalanga e la tu te whasoso ina. Sa mau ai le suenga o ofisa le malo e iai ma le matanga ruenga o foi numero wha maumawina ni sila, le matanga ruenga o soifua maloro ina ni sila, ma le soifua maloro ina ni sila. Ta le ni pui nga tara whea ngai sa wha tātia. Toi le lava le wha tinonga o la tu matafa ioi. E pui vuia, ma wa ia le wha soina o wha mtalanga i tanga teiko, tasu. E se wha mtalanga si sia sa wha mtuina le pōna pō. Ta wha di aere te te folo le manu rewa marae Helena Stevens. O lea suenga, o wha marosia i la tu e whaia o ni suinga tu tele. Mai e tā wai, o se suenga o fwina tu aise tau whang, e peona la tu momia. Ma wawe whai i aise toi rui longa i whakinonga uma, i marae mga se senga. O lea vistasini ma le presidente fwoi o le te pāti Maori i a John Tamihere. Na i o eina lona kopino ni pepa whatu tumo le tusinga ingo i le marae. Ai o lana whatununga sa whaia, o le whatama ia i lea la vaso. O se talo sanga te te lunga o walo so ta inga lau tele o wha mabo poina i silia mara se fun mariva so tangata o sengiai. E tāpa ai wha ai longa pine pole insignia, ale man up, ale lotu ale Destiny Church, e wha o popo ia ili tū la fono e wha sa ai pine a king, o na vai ai no wha whai tele. Ale stonai tulu ai, o sui o le kulupo le man up, sa uru whare wha malosi le no whanga mo tangata lau tele i ke are tū, o fuida mi tia fo tūsi ai le ingoa, ia ma se whaopunga e whaapea, Raising Fathers to Save Our Children. Ia te video i lungo o wala so tenga lau tele, ta whailo ai la tō wha malo siona tū leilo la tō wanga i tonu, ma pāsi ai lau whaingānu e ngau lama, ina longo iai, o se sauninga tū ma oti o lo whaia, mai e le taria i la tō. O nei tangata sao e te te e wha moe moe ngā sa whaia mō tamaiti,
o se fai tau ngā tala fai tau, ta whātau tei e se whawhawhine whawhia pole drag artist. Ta whai tio ina mālosi e leo le te tei le teiming, ta wai, wa whaia i aile lātou se suenga i tua inga i whao lima, i le whalitusi, ta whaia aile a whao boe. E awhia i lātou o le grupu, ta whai loa idea ta video le ofuino le mitiafu e ele upo le man up, o se li whasala lau stasi o le Joe Pasifika i au kilani e whātupina le mālo, ale ni wha mō, peili palala. Talu mai le te te, wa lau tele ai se tāpanga i lunga o wala so ta inga lau tele mo le Destiny Church malana man up, e whao popo i le lisi o kulupo lo kawaina le tapu mo pine. O le man up, ta afua poina le te iulo le Destiny Church, Brian Tamaki, e whapea o ni ao onga, o le toi whātontonuina o mio, o le rehabilitation, mo le tupa o li. O le tula fono mo kengi ale the Gangs Act tu a rusfunu lu fa. Ta fola se ya November, mai o ne ai na fasai kengi tos malilima. O na fa nga ina la to pine fa ilo. E au fi ai ma pine kengi ino fa fa kere. O tu ina tu ai fo i leo ia le tau fa pito e tiliva ia fa linga distisia o le fa ta ape. E tau fi ai kulupa sui o kengi mai fa po poto ino fa kere pe a fa au sia tu unga patino. O le whaamatuina le malo le kuki e tising o le lato whea ngai ngor whainga pāanga masaina por Comprehensive Strategic Partnership ta saini e pei ching. Whaaria e le minstar le mai whafo ni sila wa wasa mane o Winston Peters o le whaamasenga nei e le malo i le manianga masaina. Mai e whaaria ai, o fuafua e tele no mane malo le kuki i ni nā yaso o lumanai mai. A whaaria fo i whaamtalanga whala o i kele o whainga malo o mai lua e whapea, e eise numero en mali enga sa saini le pale mio le cookie Mark Brown i le vai aso na nasti sika seina. Ta le fie ni sila ono le eso tanga fa ba malo ma le pale mio le cookie winga i le whengainga ai le malanga i seina mo le seina hina. Le cookie e eise tanga sa oloto ma ni sila ai o ni sila e so sori ai i mita upo le vai fafo ma le pui puinga. Le aso na nafi si dia ma le fasa tanga ta sta fa eise na ma tēn mga alo le cookie ta mori ai le pale meni avarua i winga i le lava ma ta upo. Ta pai fo i le te e fa tu mo peso tanga mani sila ma le fanga ino le tus palau ni sila e uno le ma le fais tus palau le cookie le paia e talonga o le taufutulinga dames o le taufutulinga tama ta alo pito silo na laulo e talonga le rolangi o le taufutulinga au manu malo i le tele opine mai talonga le olimpeka talonga polo tanga polo mau golf versus tu unga vaalo le tai Dame Lydia Go, Tauvama Dame Lisa Carrington. Vita, e nā le tō tasi lama le tamaitai sa whapaline le pale, o le tangata ta alofasi silo ta alonga ni sila le Halberg Award, ni sila lea o Queenie Ko. E sa ringa o le tō whanga o tau i o ta alonga le pōna pō, i o kilani. Ta le ma whaia ko, ana whaatasi mai le sa ringa e sa whaia sana tau talanga, i lunga fiso ta inga i video me tunu mamao, e le se fulma le tasi o tau sanga te lumai na muri manu maloa i le tau tele. Ta ia whaari ai o le luafe ma le rufu wha, o si tau sanga wha pitoa lea mo ia. Ma le memoni, o si tau sanga pito sili leo na vea ma tau na inga o lana tāleni. O le amana ia foi o ia i le tau i o le tau sanga o se wha alo longa tele lea, o ia ai patino lea, i le tō tele o istama i ta alo afreti lau loa, ta whai masu i o ni sila. Ai o Carrington, ta tau ia ai o Carrington, ta tau ia i le pini le tau i o le tau sanga, wa au ta alo leo tu ngā vaafai au o le K4 Sprint, Tim. O folosia lupa se oria ila Joseph Parker, o le saungi atu na fuso anga tele whai ngole vasa nei, o le a esesan taula ingo le a iai, pero i whaari ai mai ango tala ale The Guardian. Whaari e Parker, o le a tele atu na taula inga manu malo le moia, lona tōlua, malana whanau. Sa tala no ai Parker, i le popolo lona tōlua, i le fuso anga tele pitai, o lo tilo le tūlanga o lo latu ngā lulue whatasei malona whaia onga Andy Lee, ma George Lockhart, na te wawa ai ala tau mafa whapitoa moto ni ringa. Tā mua atu whaari e paka le lominga le Daily Mail, o le manu malo ni shampino lo langi ni panga mafa le WPA le wastu maleono. Tā manu malo ai molona tamā, o Samoa, o New Zealand, le sa oi le apio na mafa upau le atu tuwale po depression. Ai o le manu malo le sto na ni shampino lo langi ni panga mafa le IBF, o le ai whaia le moia, malona ainga, Paka o le asitawi ma Daniel Dupois o Britania, le olo ia umil Shampini i Riyadh i Saudi Arabia. A whaila e manuia le tamu whai ngā Paka. O le a bea ilo ma se urua i tangata fusu ni sila ma nei tū o le rangi e whalua no manu maloa i le Shampini o le rangi.
O le tamanta I kapteni mua ora kapia le Fijiana sumalima Lailani Burns. Wa ia o ina fata o tole malosio falongona. Matua o yo afianga o mafo. Fau pe au mai lo isa wanga ilunga o wala so ta inga. Le tele. Ali pitia le mai o tala le fijivillage.com. Ia le tala no Burns i le mata upu mo le aso failonga o le sanga le mui interneti po le Safer Internet Day. Na ia faria ia winga i wilampa o lunga o wala so ta inga le tele. If so nia I tangata fa ta alo a frete so ta ai. Ai but no I thought you la to I fa jonga. Ai ta wai a o mai lo le ka pipe o le manu malo pe fa ina e masa ni lava o nei ni me fa ali ai tangata. Ai a o mai lo fo I teina ta alo le ka pipe fo ninga mai. It is a lava po a me le la to te faia. O I tu le lava e masa ni ona fa o I tu le te tulanga fa no ai. Varia Burns a tilo ia ile matui a ato nei fa punga wa ia o ina nei e fa tulanga I tua o I malosi mo afianga e fa longona ma mafo fau ile faia na fa unga e poloka ai po le lea mana I o fa talanga ino nei dole tali ai ai ta wa foi wa ia fa tula alo na te milungo nei o wala so ta inga ai le faia ai pe o mai a foi se talonga ina ia tutu ma waila na taulai ma pui alo na ola maloloina olo na mafo fau ile faringa o la ngona le associate ni ta alo le ta mrisanga le ka pilika NRL Australia NRLW Australia ta wai e faaluina o tele tua sa wanga mawe teine ta alo lungo o walo so te ngalo tele nei lole I tu pawali ile NRL ai e to lua mai le to lo teine e leli putia ia ni sa wanga a wole o ia tala na le yaso mo rio tapo ingala tulu mo pel tofi malie ma le sai so foi